ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, ҳама каса созен хубен, тинҷен, дуои мо худованд соз бошен. имрӯз числа 9 сентябри соли 2025, квартираҳои фурӯшии Душанбе. Фақат аз шаҳри Душанбе квартира навор кардем бачаҳо. хонаҳои назди ҳавлигӣ нево сексияҳоро навор кардем. пешкашро мекунем, бо диққат тамошо кунем. барои реклама рақамҳои мо, шояд дар шумо низ хона, замин, мошин, квартира чизе бошад, дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. рекламаш мекунем дар YouTube, TikTok, Instagram, ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем. дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен, навора сар мекунем. дӯстон, бо диққат то охир тамошо кунем. бародарое ки дар Москваски област кор мекунен, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд, прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ дорем ки дуҳуҷрага квартира дар 4 этажай. масоҳат 68 квадрат метр. қисми дохилии хонаҳоро дидесен кадом ҳолат. дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ 370 000 нархш, 68 квадратай. марамад новостройка, маркази Рӯдакӣ, пеши бозори давлатӣ Зафар, лаби роҳи Калон. иҷозати ремонт ҳастай. кухниш тиреза дора. маълумоти бештар бо телефон рақамҳои 1001 ахири WhatsApp шуна метавонен дӯстон муроҷиат бикунен. ина марамад 370 000 сомон, 68 метри квадратӣ. масоҳати зур дӯстони азиз, масоҳати бениҳоят калон ки бо нархи дастрас. марамад дӯстон, худтон бо далши пурсон шен. инами доми имрӯзаи мо. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира 38 метри квадратии дуҳуҷрагаш кадиян ки дар дуюм этажай ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 349 000 сомон. дар 349 000 сум мефурӯшанд. духонагаи 38 квадрат, дуюм ошёна ремонт, чихели мебинен кардагӣ. фақат даромада зиндагӣ карданаш мондаи халос. иваз мешавад. ивази варианти алишӣ дора. суруға, поёни корвон, гипразем. хоб аз заправкаи Фароз мега 300 метр поёнтар, срочна нашуд нарх 349 000 сомон, боз арзон мешавад. серьёзни нафаро занг занем бачаҳо. бисёр шахсиятҳо муроҷиат мекунанд. бародар Саудо ТВ реклама мекунен, ҳама мардум мепурсанд, халос. ягон харидори серьёз нестай. сум дорен, дӯстон, занг занем бачаҳо, медонед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. якта хона буд, хоҳиш карданд ки срочна наворишне байни хонаҳо дамонен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбури кӯҳна будааст дӯстон. 8 сотиха ҳай, 3 хонага ҳай. 165 000 сум нархи хона. марамад варианти беҳтарин барои зиндагӣ кардан. 165 000, 8 сотих, 3 хона. аз чорраҳай мега аз 4 тараф ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. 3 хонаи калон бо ремонти мақсад миёна ки зиндагӣ карда шава. баня, ҳоҷатхонаву кухнию алонхона доранд. бо як хонаи дигар отделни кардагӣ барои ин тараф зиндагӣ кардан. об свет дора. мактабу масҷидшам наздикай, дур нестай. дар навор дидесен хона кадом ҳолат да қарор дора бача азиз. бо худтон далчи рақамҳои WhatsApp ахираш 23 20
و دلی پر از نومی سعودو تیوی مراجعت کردن میتونیم بچه ها. از ما نوار کردن، از شما انتخاب کرده خریداری کردن. لایک ها رمانین، در کانال ابونه شین، подписать سره فراموش نکنین، فکراتونا تگی کامنتاری یا بیان کرده مونین. میگذاریم با چهارمین کوارتیرای فروشی. دوستان عزیز، کوارتیرای فروشی هسته که دو حجره کوارتیره که در 4 اتاج مساحتی 28 متر کвадрати در ناحیه فردوسی در شهر دوشنبه. 350,000 نرخ مرامت زنگ زد پرسون شین. 47 80 اخیر رقمای واتساپی صاحب ملک. سروشنا یک خانگاه فروشی در 65 میکرورایونی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روبروی سیوم مال بوده است. 4 اتاج دام 4 اتاج قرار داره بچه عزیز. открытие лестница خانه کلانش. مقصد که این همی حالت 28 کвадрат بوده یا یک حجرگاه 28 کвадрат یک خانه کلان فسانی زمانوی. رقم های واتساپ شما میگذاریم، مراجعت کنه میتونین. 350,000 سامانی. دوستان میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که در امی دام قرار داره که مساحتی 5 متر کвадраتی های دو حجرگاه های که در ساکلین اتاج قرار داره. ساکلین اتاج نولوی اتاج بگیم خطا نمیکنیم بچه. 340,000 میگه با اینا مرحمت زنگ زنین معقول باشه بگیرینش. ساکلین اتاج دو حجرگاه 50 کвадрат متر ارزش 340,000 سامانی. دو کامناتنی کوارتیره که در 112 میکرورایونی ناحیه سینودا قرار داشته است. تیوپلی پول یورا ремонт. خانه ها با طلبات خود جوابگو. ремонт های زمانوی، обсвет، کانالیزاسیا، حاجت خانه، بانیا، کухні. خلاص زنگ زنین بچه ها. 340,000 سامانی. اینمی دامی ما دوستان عزیز. میگذاریم با ششمین زمینی فروشی. همی یک تا زمین بود بچه ها. پروست خواهش کردن هم بین همی خانه ها دا موندیم چون که طلبات زمین هم به نهایت بسیار هست. زمینی فروشی روان کردن که در شهر وحدت دهه استقلال 65,000 سوم ارزش زمین، 6 سوتیق زمین قرار داره. سرتیفیکات داره. دو رقم میگذاریم، زنگ زنین. رقم های دستی واتساپ شون میگذاریم. فوندامنت برای زبار 3 طرف ریختگی تیار است. بلندی فوندامنت از درونی زمین تا بالای زمین 70 الی 80 سانتی متر می باشد. حجتاش برای ساختمان هسته. مکتب، مگزین گده تا 1 یا 2 کیلومتر دورترک میگه. سویت تا همسایه ها آوردگی. آب نداره. آب فقط ماشین قطی میارن. بوچکای کلان داره. در نزدیکی خانه همسایه ها زندگی دارن. نرخ 65,000 سامانی که از نومی سعودو تیوی اگر به شرطی زنگ بزنه دخواد ارزان تون میکنم. نفرهایی که زمین خر هستین بچه ها این علامت 65 تا بگیرین. خب یگان 40-50,000 از خود کنین نگم میشه انشالله خانه نزدی حولگی. مرحمت دوستان مراجعت کنم میتونید. دوستان میگذاریم به هفتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که دو حجره کوارتیره که در 3 اتاج قرار داره. مساحتی 42 کвадрат متر. ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. 359,000 سامانی. خیلی کردین 359,000 ده 42 کвадрат دو حجره که 3 اتاج فردوسی دوشنبه. سروشنا دو خانگاه فروشی در ناحیه رودکی در ناحیه فردوسی در نزدیکی بازاری کاروان. خانه به یگان کمبودی، обсвет، ترانسپورت پرابلم نیست. سودا میشه باز کمتر نشد. نرخ 359,000 ارزان میشه. از راه کلان تا خانه را میگه گدیتا 500 متر دورتر است. لایک را گذارین، در کانال ابونه شین، فکراتون کمی تر یکنین. نوارای سعودو تیوی چخلای هر روزه تماشا میکنین یا کی نمیکنین بچه عزیز. میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که یک حجره کوارتیره. امی
квадратҳои кам мондестем. баъзе рӯзо мешавад хеле квадратҳои бисёре мемонем, коробкаҳоша мемонем бачаҳо. баъзе рӯзо мешавад мисол ремонтҳои замонавии хушруқативо квадратҳои майда. эътибор тиҳен ҳамин Сауду ТВ ҳар хел навор мекунад. як рӯз хонаҳои душанбе мешавад, як рӯз квартираҳои душанбе, як рӯз хонаҳои назди ҳавлиги аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон. хулас наворҳоро ҳархела мегузорем ки ҳамин мардум чикор кунад, Сауду ТВ-ра тамошо кунад. аз рӯи хоҳиши мардум навор мекунем. оиди ин квартира 24 квадрат душанбе сино 350,000, рақамҳои дастӣ 7701 мегузорам. боз маълумоти пураша мегирен. ба хотири ҳамин дӯстон ҳаракат карда дастгирӣ аз шумо шава, наворҳои зур аз Сауду ТВ ҳатман мешава бачаҳо. навор кардан камбуд нест, проблема нест. нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. ҳамин чанд қад дастгирӣ шава ку мо дам мақсад фарзанди одамем ку навортон мекунем. худо хоҳад хонаҳоро бисёр мекунанд, худо хоҳад навор кардан мегирем, тамошо мекунем. квартираи фурӯшӣ дуҳуҷрага квартира, якум этаж 42 квадрат метр. шаҳри Душанбе, поёни Корвон, Гравзавод, 410,000 нарх. ду комната 42 квадрата, ду комната кадян, ду хонаи майда мешавад. хеле ки як хонаи калон 35 квадрат расчод гир, хайна 30 квадрат расчод гир мешавад бачаҳо. 410,000 техпаспорт дора, канализатсия, комнаташ дута, квадраташ 42 квадрат. якум этаж, Корвон, Гравзавод, Душанбе, 410,000 сомонӣ. занг бизанем, боз маълумот пураша дар WhatsApp шон бигирем бача азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки ҷалесинсаш. як ҳуҷрага квартира, як ҳуҷраи калон 37 квадратный метр, якум этаж, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Хуҷандӣ, шаҳри Душанбе, 449,000 нарх. ремонти хушрӯи дараҷаи яъне ки 80% кардагиан, барои зиндагӣ кардан тапа тайёра кай. 449,000 нархи мақсад арзон ҳам нестай, хела суми калон не ки дӯстон хона ҳам дар ҷои обод қарор дорад. 37 квадратный метр. баъдан дӯстон хонаҳотонро ҳаракат карда видеонавор карда роҳӣ кунен ки ҳамин тамошобино ҳам як зале тамошо куна гӯё ки хонатонро аз пеш дидестанд. аз мо фақат навор кардан дӯстон. 11 квартира аз мо навор кардан ай чизе ки мо дароӣ мекунем, мо реклама мекунем, просто ба хотири фикри мардамам кардан лозим ай. квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира, 4 этаж 35 квадрат, 102 микрорайон, шаҳри Душанбе, 450,000 нарх. як хонага бо мебелош, открытый лесинсаҳай, 35 квадратай, ремонташ баднез, хушрӯак ремонт кардагӣ. ҳоҷатхона баняш яъне ки душаш якҷоя будааст. хоб масъалаи нарх 450,000 сомонӣ. занг зада маслиҳат кунед аз умми канали ютуби Сауду ТВ. Сауду ТВ ба ду қисм ҷудо шид бачаҳо. Сауду ТВ 1, Сауду ТВ 01 шидагиай. чунки ҳар рӯз дар як канал навор карданам фикр мекунем ки соз нест. аммо ютубам алгоритми ютуб чӣ хеле ки аммо ҳар рӯза дар як канал навор кунем шумораи просмотрро кам мекунем. ба ҳамин хотир ба ду қисм ҷудош кардем. ҳар рӯза дар ду канал навор мекунем да мақсад. квартираи фурӯшӣ ду ҳуҷрага квартира 13 этаж 55 квадрат метр. дар ноҳияи Сино, дар Зарафшон, Зарнисор, назди поликлиникаи 14, шаҳри Душанбе. яъне ки таксиҳои Ҳисору Регари шаҳри Нава, назди посолствои Америка Узбекистон. 449,055 квадрат, 13 этаж, ду ҳуҷрага. ассалому алайкум мардуми квартирахар. дар ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, таъмири хона бо сифат ва замонавӣ, балкон дорад. дар наздики хона садик, мактаб, донишгоҳ, масҷид, бозор, дом 20 этажа, хона дар 13 этаж, лифт доимӣ мега. ҳуҷҷатош шартнома. занг зад пурсем бачаҳо. зиндаву сарбаланд бошед ҳама каса.